Ama ay. Ne çıkartıyorsun ondan? Ne çıkartıyorsun? Esser Gold. Qanday yaxshi, yaxshi. Yo'q aka. Pasport stolga, qayerga tualetga aka. Bilib o'tam, 10 so'm emas, 15 so'm bo'lib qolgan. Qimmatladi u. Jegan qimmatlab o'tadi, ichgan qimmatlab o'tadi. Yo'q deganda shu tualet qimmatlab aytursin-chi. Hem jeganing qimmat bo'lgandan keyin, ichganing qimmat bo'lgandan keyin bu joqda qimmat bo'lsa bo'lmaydi. Mayda, o'shal yaxsham bar ekanda. Mayli, 10 so'mda o'tirib chiq. Hey, katta. Assalomu alaykum. Aynan ketayni, Shumqor. O, Shumqor. Ne sertte canamay? Ökөz 5 yıldan beri çok жүрөбүз турабы? Sen meni сөзсүң, мен сени сүйөм турабы? Анан болду, үйлөнүп алып жашаш керек болуптур уже, болду да. Жан, менимче азыр аябай эрте го. Мен ушу карьера кура элекмин. Карьера курушум керек. Окуумду бүтүрүшүм керек, дүйнө кыдырышым керек мен. Үй алышым керек. Аякта ремонт кылып, машина алып, самодостаточный болуп, анан кийин деле үйлөнсөк жетишебиз да. Үйлөндү атат. Турабы азыр вообще эле эрте. Жакшы эле кыз экенсиң. Өкөз баш кошуп үйлөнүп эле албайлыбы? Макулсуң. Жүрөм да кет. Эй, токто. Не болтасың, кака ортасың сен? Мен деле макулмун? Сен макул эмессиң да? Башында любой кыз ошентип айтат да, кичине ойлонуп, ламастетип. Мен бияктан сүйлөшүп койдумбу? Не кылай сүйлөшүп койсоң? Не кылайын? Билбейм, өзүң бил, не кыласың? Кетип кой, бияк мен сага сен сүйлөшүп койгом да. Dağım nerede uktap жатат? Дөйкөм. Töre. Ukta eresin be. Ya bratım geç gele men turguza öresin be. Ya ukta erbek içine cumuş kılbaysın, iştebeysin be. Hem iştele yok, istegenden ne? Akça tavasın, Akça tapkandan ne? bala çağa bağasın, Anan, maşina alasın. anan. Anan köp top üy salıp, üyde mazza kılıp uktaysın. Bratım palvom aylanıp var, palvom uktotma tura. Ошолордун баарын ишти көбөйтпөй элечи, братан. Деле уктай бербөйлү, сен эместен оякта билесиң, бул мен эместен бар я, братан, мен уктайм, бар. Çay koy tasar. Не кылып? Эшикти талкалашым керек болду. Неге талкалайсың? Азыр деле мынтип эшикти талкаласаң эле директор болуп кетет экенсиң, чоң болуп. Ким айтты саған? Мен кече көрдүм тиякта видеодо эшикти талкаласа да директор болуп калат экен. Бейне, жолдасыз меха. Эмне сөңүз? Не болду? Месте айтам тиги чоңдорго сөңүзөңүз тиги 11-класста дипломдорун баарын алып койду. Алса алырсың. Кайра кетчим сыздан берип койду кайра. Кайра берип коебу? Ооба. Анда 5 сом бериңизчи. Не лазым? Бир жака кетейин деген менде 10 эле сом бар болчу, тиги маршруттар 15 сомдо атат. Кет бар, кет. Бересизби? Берем, тур. Эшик жазбы же кышпы? Кыш. Анан мен жамгыр жууп атат. Siz maga kıykıra turganga siz ali çoğoy eleksiniz ali, jaş balasınız, geçirip koyun. Урматтуу достор, спорттук оюндар кайтып келди. Эгерде сиздер мыкты утуштарга күбө болгуңуз келсе, анда сиздин тандооңуз Melbet. Бизде эң мыкты коэффициенттер жана эң мыкты утуштар. Машина менен келатып бирөө менен сүзүшүп алатпайбы? Не болот эми десем, тийиз түшүп келип эле темир өлүп кетсин, главный ден соолук деди. Наа жакка барып бирди көтөрүп келе калды. Куй деле ичибисем, кайра гай чакырып атпайбы? Зай, ты чё все фотки в Инстаграме удалила? Да просто так? Зай, ты даже сторисы удалила. Ага, и аккаунт переименовала. У тебя что, инстаботикс? Гуля, инстадетокс. Да, я решил отказаться от социальных сетей. Не ври, с тобой что-то случилось. Ты явно что-то скрываешь. А что, сильно заметно? Ну не то чтобы заметно, мы же чувствуем как подруги. Ой, подруги. Давай рассказывай. Выкладывай, что случилось? Меня Амаль бросил. Бросил? Не то что бросил, я сама так сделала, чтобы он бросил. Но все же так неожиданно. Кайсы Амаль? Ой, Амаль Финпол который.
А, который в финансовой полиции работает? Нет, хайда финансовая полиция. Финтех поступил, политех закончил. Финпол. Ой, за что ты расстраиваешься? Он тебя вообще не достоин. Да, у этого Росомахи всегда ногти грязные. Ага, а он еще такой мелочный. Один раз у меня 20 сомов в долг взял, до сих пор не вернул. А в тот раз, девочки, в клубе, рубашка вся в блевотине, воротник вот так порванный, голова грязная, турам, а он прошел чек-чек, даже не поздоровался, гнида. Слушай, он у тебя вообще был бабником, да? Знаешь, вы когда вместе общались, он параллельно еще с одной общался, со мной. Да. Козел. А что вы вот это все раньше не говорили? Ой, Зай, мы боялись разрушить ваше счастье. Да, у тебя еще притом так глаза горели. А сейчас они погасли. Дура, ну что ты? Куда они погасли? Надо быть сейчас самой счастливой. Да, надо в Инстаграме фотки делать. Да, вот счастливый. Надо будет, Зай, назло Макс меня жировал. Кайсы Макс? Ну вот этот его лучший друг, старпер. Старпер, что ли? Ой, нет, он же машину продал. Че, я зимой пешком буду ходить, что ли? А, ну да, и маршрутки Ой, подорожали. слушай, вообще не думай об Амале, я тебя прошу, он не стоит того. Да, там вот это все мелочки же, не из-за этого я. А из-за чего? Да, Амаль говорит, чтобы это, все подарки вернула. Ну, мелочи. Мишка, там, кольцо, айфон, макбук, вот это все. Вот он мелочь, я же говорю, Сейчас я ему мелочь. позвоню. Да, вот сейчас, Зай, сейчас Коля решит. Алло, Амаль, Эксаяш, Тирик, не бышқандарыбызды анан талада калтырып, аткан кекиликтин шорпосун ичпей. Жетим, сен деп мына подружкабыз жүрөк ооруп инфекционныйда жатат? Ыйлап түнү күнү. Сен макбук, айфон дейсиң, сураба. Ошончо эле болсо келип туруп Мишканы алып кет. Халаспы? Анан Амаль, ана Айкан 20 сом берип койсоң, мелочный болбой. Уятты 20 сом алып качып жүрө бербей. Давай. Молодец. Вот видишь, у тебя теперь все осталось. Да. Все. Меня вот так сверху сфотайте, как будто я счастливая. Мынакей туугандар 21-21. Бүгүн 21 январь. 2021 жыл 21 кылымда Кыргыздын сыймыктуу улуу, Кыргыз Республикасынын эң жаш композитору. Бул жигиттин ырларын дүйнөнүн жарымы которуп ырдап жүргөн Ильяс Абдыразаков энебиздин туулган күнү. Ассаламу алейкум. Өмүрүң узун болсун, көп жаша инем. Бар бол. Дагы да болсо ырларың дүйнөнү дүңгүрөткөн ырлар чыга берсин. Кыргыз элибиздин сыймыгы болуп жүрө бер. Көп жаша. Рахмат эке. Туулган күнүң менен. Бар болуңуздар. Чоң рахмат. Салам алейкум. Жаштап отыр, анан нан жей бересің. Мен белеге тапшырып қойып кете берейін, шуға. Мындай, сен бойыма жақсы көрерін білем мен. Мен бойыма алып келгенде менде шарт жоқ азыр, біздің арамызда. Ана ошончо да өлүм болсун деп бойыма берсең, онан соң алып келдим мен. Кийин бойыма алып калсаң, салып аласыңдар. Болды. Сен алып жасап келдіңіз бойыма. О? Мен де колодкасынан бергем да бойыма. Бағыз бойымның запчасын алып келсең, анда ешке үшін салып көрмеуді балтын бел. Құрап көресің бірдеке. О, çoğundan. Bazır çok burada bayram. Demesine Karatçı, pit stop'tan zapçası alıp kölüp bir maşinadan kurap çıkarttık koy ya. Pit stop? Siz de uşak malısınız. Ben de uşak kaldım da. Sana emin? Kuday vergende pit stop. Мо Займен Азимайский туулган элге алган жагым болду да. Ошол экөө келгенде бирөөсү мотор алып келсе, бирөө карапкан алып келсе, машина толуп бүтүп калмак экен. О да. Мен де бар кичине барып келе болду. Карапкан моторго? Кетип жүрдү. Мен магазинде де эмес сатат экен да. Range Rover'дин запчастары может наркычы момент туулган Range Rover. Evet калат да типтер. Tanış olmayın mı? Sen menen mi? Tanışpayım.
болып жүргенде қарабай кетпедің бе оны? Бомждар мен болып отырсам сендер қарап отып шықмай тұра ғой. Бөліп шығып бас кетіп бәрі ресторанға. Қойсаң қай? Сонымен тұрдық па? Тұрдық. Официант? Да. Бізде есептеп қой? Так, 1, 2, эко кесер. Бургерің жақты бірақ. Бургер жақты? Бургер жақты. Бірақ ноларға түшінбедік. Не бұл? Бұлар деген бізде суши пицца бар. Аяши деген қандай? Аяши деген суши. Бұны аяштарыңар менен келіп жеп кетсеңер болады. Жақсы екен, а? Ана тағы жігіттер бізде кечіндечи ойноши деген суши келеді. Сен бізден не деп ойлап отырсың? Сағат қаншада келеді? Сағатын сұрайын да жемдесің бе? Ақшасын сұрасаң? Алшы. 2 пицца. Түйіп берші, жеңгеңе таштап қойын, Мына ушул учурда бізде бесплатная доставка бар. Шаардын любой точкасына бекер жеткирип беребиз. Бекер бе? Жақсы екен, Жақсы екен. Не алсам да? Ойноши дегеніңердағы доставка болу? Конечно. Анда жеңгеңе пицца, маға ойноши. Болды.